General Secretary Keseng HNM hanya terap Acik National Movement. Sengkemi ubak kelang thongni bat u Vice President ba Nelson Kharbani kila pha chithi ino kam menta kesngi ka aruk neterik uyayong arjar pusau syau President barang wadu Keseng HNM ba Lamprang Kharbani bakilami ino namar kim sutanat halor ke jingmi ki kubor ke jingsyak kentho hakiran social media hakini kisngi habadai berikam election. Katkom kasiti bela pha ruba kelang thoni. Ulong bakatkom ketika phang bela kedewanan. Kwa ben pentip sa judgment reu hi brokaway. Bawil ino ya kam kum u General Secretary Keseng HNM sangkemi berweng dekot no yalade. Kajing ino kam kajonga kalong halor kenongrim berkata kalong. Kajing du jingsania bat artatin ya kajing yalam Presiden bamenta bepen power pernekeu. Hakini kandidat sengilang bagi social media menpenlong ye ka HNM kum ka political party ajan. Tong kena Keseng kumta nganumla benpediang yakane lapan pau uba kelang thoni. Kadba uba Nelson ulah pentip sya uba Lamprang Kharbani banadu menta kesngi ka arab knedarik yayong ajar pusau. Ula ino na Keseng HNM kum u Vice President bat kum juru ya ka jinglong kumudkot. Ngamdan kino-kino kidaw persya ya Keseng. Panakit bok kiryang bat kerku kerdo. Ya Keseng bakandang kiu syaprang. Lapan pau uba Nelson. Kini ki arngut kinong ilam Keseng HNM. Lapan pau bakat kum kejengmi haran san social media. U Presiden ke HNM balam prang Kharbani haki sengi tebot haka kenerik yayong ula syendor. Haka puar bu nyon ya kesempol kakot. Haba ulit tebot hak election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency.